Yang mana sih teh? Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang sandi Bapak nikahkeun ka hidep putra teges Bapak anu namina Gina Salsabila ikhlas ridho ditikana ku anjeun kalawan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 40 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan.
أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير أنام الربي يا ربي أهلا وسهلا Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para zu'ama, wabil khusus sesepuh di ieu kampung anu kusim kuring dipika hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن آمنوا لا تتخذوا الكافرين Ada iklan iPhone, ada iklan iPhone, ada iklan iPhone. Badai tahu. Dihanapnya dong benar. iPhone bisa kehalangan. Naik dunungan, naik kersah dua wajahna. Lagi bahagia. Lagi bahagia. Oh, gitu teh. Sebegitukah? Salami pengantin itu. Siapa namanya? Gina. Di mana? Atau sanana di luar pohon. Baru dah ke dia. Ya. Hah? Ini dia. Bimin agamihi wa satwati an-nabi amruhu bi ahkamihi wa khalaqal salatan wa salaman daimaini mutalasimain Allah ittaqullaha fis sirri wal alaniyah ittaqullaha haqqa taqwa
wa'lamu annal jannata 'iddat liman ittaqa fahiya wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkaruna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha Sandi Bapak nikahkeun hidup kaputri tegas Bapak anu jenengan dina salsabila suka ridho ditikahna ku hidup kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 40 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Sandi Bapak nikahkeun ka hidup putra tegas Bapak anu namina Gina Salsabila ikhlas ridho ditikahna ku anjeun kalawan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 40 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Aki nikahna Gina Salsabila putri Bagus Bapak kalai suka ridho ditikah abdi kalayan nangge mas kawin seperangkat alat sholat ditambih emas 40 gram dibayar kontan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lil karim azimi sultanik wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'u wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaik wa ali bainahuma kama ala batalil murtado wa fatimah zahra wa ali bainahuma kama ala bata Ibrahim wa sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu susana aing mah.
Terhilap ke Mang Gun-gun pada ingin tahu sambil dari pengantin baru.